Very good morning. Yan rabi nakata Mike, yan rabi nakalubena. Ano naman nakatamana? Yan rabi nakata matakere barong, yan rabi naka. I mean, get up right now and go to Oak. Right ba gini? Laila kataka lay bully ranong ko bully sa mga drip tutubi chiko nangono. Andra ngone. Yan ranong ha. Wake up. We have to tell the people. Ah. So kau satu kuna cukup nano may bale na. Ah. Time kita salo tu kau sapo korto ibale. Ah. Kento tu na kenda nam bula nangau nango. Ah. Kenda sa bisa utaka cukup na kasa design takana kalau. Ha. Na kalau sa design takana singa, Ah. we have to stand up and go and work. Ha, right ba? Nambongi Ah. sa design takana kalau kento tu me cukup bale. Ah. Kana ochi bagai kabi lotu ochi kaya me modi. Oh, ata. So namuta so na leo ni banua sa change it. Ha, Around, change it around. So, yan rabi mataglay-lay, mo detale. Right? Dapat tungang kay ceiling inspector tu. Right ba gini? Yas kita sa remake. So, kana na kabi, o na kana na domili indabok sa wabok ibagalalay. So, kana, lago na room le kana tali. Right ba gini na magkili? Pare sa sangay kana talibi. Are na kana ba na room, kana take away. Right ba gini? Ha? Le kana loto na room. Right ba gini? May matanggali ka. Iya, sa lebu bikin to sa bisa utaka cukup 6 bulan. Ha. Bongi is for mode. Ha. Na singa is for taka-taka. But different country may gali different price. Right ba gini? Baleta? Are so na country roto daga-daga ng bongi re. So na tamata daga-daga ng bongi mode na singa. No, I'm not talking about other countries. I'm talking about Fiji. Are Fiji talaga security boy yan ng bongi re? Iya. Sangay. So bikin to sa bisa utaka cukup 6 bongi. Ah. Me yanra Ah. na singa me mode cukup. Ha, but may gali nang ano ko kake de equal. Iya. Na bongi ba't ka na singa equal. Just like woman and men equal. 1 plus 2 equals to 4. Ha. No mo buli ha. Yan nakaroto buli di ko. Ko buli be. 1 plus 2 equals 4. Very good. Ha. Very good. Buli buli ke baby 1 plus 1 equals 2. Num do buli 1 plus 1 equals 4. Pre bab saya num do buli. Anyway, my Kelly. Ha, so natamata yan rambongi. Yan rabinaka. Irasangay why they say yan rabo ha? Irasangay yan rambongi. Yan ra. Roto sangay kila sangay suka na daka-daka. O say they going home. Ha, irasala ko li daka-daka pambimbira na night shift. Iya. Sangay kaya sa bossa chiko babu, kaya baka you supposed to work in the day. Make sure yanra na matakalalay lako daka. Ha. Time sa mode you should sleep at the right time, wake up at the right time, go and work. Ha, do chiko na kambanilyo na PNT. Kuko sa kila chiko sa. Kaya nga, Pare, kau singkila. may gali kong ko Sango, sinila. this is a small boy. This fella's time, fella sa singay kila na PNT. Na PNT ko rin na PNT. Rodor tondo ko rin ko PNT night shift. Oh, Yeah. kau sakila na NPP. Ha, NPP kumwa. Ha, PNT is Post and Telecommunication. ha. PNT night shift. Kung kailan pa iron do dagang bongi nga. Iko kailan baleta. Ino kailan why? Kung kailan siya nga. Sasa nga. Yan na peeping Tom night shift. PNT night shift. But anyway, Mikeli. Yo, kung ano ko rin babu ko sa bossa chiki na kaya if you do the right thing at the right time, kaya ko nasanga ni Piping Tom. Balata ng bongi, you're supposed to be at home sleeping. Right, Kaya ko right. sayang rin chiko ng bongi, kaya ko nakita katali na PNT. Right ba. Doon nakata na matanggali ka. Ngona, daga ni Roto matanggali ka. Kaya nga. At sa Michael, iko leading up to PNT na matanggali ka wanggo. Yeah. Kung brutal na taga chiko na ano ba na Sexual harassment. ano ba? Sexual harassment. Sexual harassment. Sexual harassment babu. Kapakabango kaya ko sa chiko na makin, biko kaya ko na buno ni takataka sa chiko na marama na turangan sa lebu na lew ni buno sa lago chiko may boli-boli na makin. Right ba? So kaya ando na kasaya to chiko na makin, lebu na lew ni buno sa lago may turangan marama sa hero chiko bango. Kaya ko ngay lako ni patikin doon na mo friend, Suren. Kaya ko lako bata ni Suren, kaya ko hero ngay Suren sa chiko na kumuna. Kaya ko sa ngay kila, Suren sa chiko na kumuna sa wabo giti side na. Iko ngay betaray Suren. Iko betaray Suren. Diko. Iko betare suren, iko betare suragni.
Koi ko sa vetara isuren me re ta mata na tapos saya do. Koi ko ngai sinikila ndona marama Angela Wati sa chiko murina. Koi ko ngai taramang ngai sa tarana suduna Angela. Are bapre bap sando na kaleng kang gure. Kaya sa re bango Angela koi ko sa tarain na suduna. Na koi but you want to touch suren. Anggo sa sexual harassment. Kaya baka sa singin taleta ko Angela what you doing? Koi ko sa toro na ubisa koi ko lako baka ndona court. Oh, cha. Oh, gona lawa bongo magili. Nay, not lawabo. That's a lawa from all long time ago. Sexual harassment. Oh, cha. Be matanggalin na kar sa chiko na wanong Na time ko sa chiko na market do na customer ngonele sa lang may boli-boli na mo tebeli. Koi ko matandua na. Koi ko matandua ngai thumbs up wango ko sa senga italita ka. Koi ko sa raw ko na police la ko sa na court that's sexual harassment babu. Na? Bitalia kemro every time kemro biwali chiko biwali ko la ko na tebeli. Hey, uro, hey. Ada bata bakendo na lewat ka pe ka na turanga. Goringa ko sa senga ikila. Kaya ko nalawa ko sa boso chiko biko na koi ko sakita ka banalewa. Are so na ngono ko nunggu customer to lagu mai roto ko kana meleni na fresh. Ako cut same time cut clean. Elberto na mel pane por kanya bango. Kana bina ko mo meleni babu. Sini mo meleni gore na meleni soliana kalo re. But roto kila nunggu. But okay, ko sabi tarungi ko. When they say that to you, you like it or not? You make me feel good because I'm businessman. I know my product is fantastic. So why complain? No, but I'm just saying, since in applying a sexual harassment, just saying, oh, is the sexual cucumberness or watermelon? Sa level na turangan nowadays, when sa matando man ang ngonelew, sa thumbs up man ang ngonelew, ko sa singi report, ko sa chilo. Acha ko bat ne bay matanggal yan bat ko kere bay na turanga bat kinamarama nangononggo na banwa ni daka levo na complain na ken na turango redan to na lewa uro bay mataya na kadma ren ba kini lewa now bay matanggal remix ala ko nangorgo now ano sa kadi now na kadi na kremanda ha bay matanggal why we call the girl na may gali Cosa singay kila rin. So nata may matagali sexual harassment talaga na kani chiko na lewa na lak chiko be Change bugi mo nang ngonelew. O de no muna. Ko de. Chiko kero sa lang ko bano biso kadi biyo chiko na. Ada ba ko na muna biyo. Right ba din. Levo na kasayado chiko babu we don't know so you have to be very careful. Times sa chiko na market everywhere you go koi ko sa biwali bitalia matanga kemro sa koi ko kila na lewa na you know the girl very well. Kemro every time sotabango biwali and one day kemro sotabango koi ko biwali biko ya koko sa change na koko ngai bugi koi ko di ko biwali chiko bide. Cuma kira salah ko sarang ko banaw bisa. Ko salah ko banaw bisa kay report ki ko salah ko ni matay turangan nila ko ngai bosa isa kemni na turangan nila. Kiro every time kiro sa biwali chiko. I know the girl. Kiro biwali sem ko sa singa kila tapos sa change ko that day. Natapa iko biwali kinabuan. Turangan nila sa singa kila you know the girl or what. Right bad na may kili ha. Tira ni pikira na turangan ni lewan. Balanta na singa ng draki si matala what kind draki. Right bad ini. Koi ko singi kila matanggalin bula ba kada ko sala ko may na matanggalin. Right bad may kili. At sa ko bat na may kumengkaron ni dahil ng turang kina marama sa waron chiko nang onong. Especially the young boys like this fella 22 years old, 23 mata na sa tutubo to chiko na wipa na. Sinani chiko bandu Tam salah ko na tao ni na mata na sa tutubo tanon do na motokala ko chiko na rakita. Fast mode to kana. Okay, Babu, thank you very much for your time. Thank you very much. We'll see you again tomorrow na. Are simper ko la kundo nung talo na lele. Sa time sa sengare. Fast kind. Fast kind ko nandun turang may nakuro na gaw. Iya. Tapos ako sa nagaw rin. Are that's one village gaw no island. Okay, yeah. Doon ang boy may ngaw. Do tay tapioca. Yeah. Kailan do tay tapioca bango idake na plantation.
Walu na embake, walu na embake. Walu na embake, misalkan rala. Walu na bula. Au sang kela tu mo ndoni ko. Nindo na vita vyo ko ite walu na mbake. Walu na bunya ko. Aire to chiko 4 months, 8 months. Vida na gorire. Iya. Vana bula. Walu na bula. Walu na bula. Sa chiko ita kibango na bamba ko na agla. Elo na tamaton na may buta ko tabioka. Iya. May buta tala kango lera do iro may buta ko chiko na kango ni. Iya. Vana bula. Iya. Kosa kata-kata ko tu kena aris sabi yang buta ko mandai tak ya. Na walu na bula. Walu na bula. Walu na embaki. Walu na embaki. Kosa fed up sana kosa volando na sign giliso ko taman ng giliso nge volando na board na chart bita sa reka. Iya. Kere. Kaya buta ko tabi ko da buta man na walu na bula. Walu na bula sa chiko ida. Walu na bula. Sa chiko na bambay ida. Sa chiko na kaira. Na vana bula. Vana bula. O chinga ko elako. Next day, second day, third day, fourth day. Let's tell him mine. Sa yali na sign. Sa accept Kevin na vana bula. Birdaki. Ko reda ke bango ko nanom sana ko to sa labuta chiko na tabi ko chiko sa walu na bula. Walu. Dambe ko reda sero na sign ko. So total na sign sa chiko ida. Total na sign. Reda simpero na sign bola tuika. Iko kunil lang ataka na tabi ko idakin go. Iko kunil lang ataka na tabi ko iraya. Vana bula. Ay, lewango daw. Sando na kambimbi. Natamata nga sa buta ko chiko sa bola tala na sign ida. Bola tala sign. Iko lang ataka na tabi ko vana bula. Kunil lang ataka na walu bula. Thank you very much, Babu. Nanaman ko na lawan ni sexual harassment. I'm very, I know that law. I claim it, Miguel.